Končas, molim vas! Idemo! Barni Valjak u Mariboru, opet srećemo ovdje. Moj hrvatski nije baš dobar, ali dobrodošli. Hvala, još bolje vas našli. Pa negdje sam brao da postojite već od 1975. Kako da špilate po već uskoro 40 godina? Pa igrom slučaja danas okruglo 39. Točno na današnji dan, prije 39 godina smo imali prvi koncert. To smo neki dan shvatili da nam je 39 godina. Iduće godine 40 naravno i to je, šta da kažem, znači, ako gledaš na svjetskoj sceni nema baš puno bendova koji su toliko dugo trajali. Na manjem tržištu to je još teže. Ali valjda smo imali sreće. 39 godine, pa stvarno. Pa ima neke bendove koji još pilaju, koji su dobri, koji vi poslušate, koji hodite na koncerte? Kako ne? Problem je što nemamo baš vremena puno putovati. Nažalost, u Zagreb rijetko dođu bendovi koji bi volio gledati, tu i tamo. Pa znam nekad sjesti u auto i otići, ne znam, zadnje sam bio u Pragu na Aerosmith, recimo sam otišao jer je to jedan od bendova koje volim. Ima mladih bendova, dobrih, žestokih, naša scena ima, ne znam kako je u Sloveniji sa mladim bendovima, ali u Hrvatskoj ima dobra scena. Ima puno bendova, nažalost medijski prostor je više eksploatira ovaj estradni dio, ali ima dobre glazbe, ima dobrih bendova i ima neka svjetla budućnost, ja se nadam. Pa što ste vi slušali pred 39 godina? Što su bili ovi bendi koji ste vi slušali, koji ste možda svirali negdje u parku? Znaš kako je, ja sam ona generacija koja se zarazila ovom glazbom s Beatlesima. Definitivno. Prvi kontakt sa električnom gitarom kao sa zvukom su bili Shadowsi. Ali onda kad sam Beatlese čuo, to mi je bilo wow, to mi je jednostavno nešto što me ispunjavalo, što me činilo sretnim, a nisam znao zašto. Uglavnom, Beatlesi, pa normalno onda Stonesi i onda kako se scena razvijala, znaš, kad si mlad, onda si u jednoj fazi, pa u drugoj fazi, pa sam, ne znam, od Status Quo skočio na Pink Floyde, pa sa Pink Floyda na Genesise, pa neko vrijeme onaj Symfo Rock je bio fora, Jesovci i taj tip bendova koji su fascinantno svirali, pa nam je to bilo onako wow. Međutim, cijelo vrijeme je ovaj bazični rock and roll bio dominantan, mislim, u mom ukusu, tipa Aerosmitha, Stonesa i bendova gitarističkih tog nekog usmjerenja. Pa vi po 39 godina, što se spremenilo u vašem nastupanju u svijetu, medijama, u muzici? Što imamo toliko vremena. Svašta se promijenilo. Mislim, prvo glazba je dobila žestoku konkurenciju. Znači, u vrijeme kad smo mi počinjali, mogu si se baviti sportom ili si se mogu baviti nekom vrstom umjetnošću, a najčešće glazbom. I to je bila glavna ponuda. Nije bilo interneta, znači, nije bilo ovih telefona na kojima klinci sad provode sate i sate ili surfaju po internetu ili u krajnjoj liniji skidaju pjesmu od ovog, pjesmu od onog, rade neke čudne playliste, znači, nekad je bilo znači, volio si neki određeni žanr ili bend ili vrstu glazbe, pa si bio pripadnik toga. Znači, bio si ponosno punker ili si bio ponosno rocker ili darker, nema veze. Čini mi se da se to malo sve izgubilo. Ono što je dobro je ta digitalizacija je donijela jednu šansu da se bez puno novaca talenti mogu promovirati. Nekad su diskografske kuće i kad su bili oni vinili, to je bio jedan skupi proces i bio je veliki uspjeh ili teška putanja, znaš, od benda koji počne svirati, doći do benda koji dobije ugovor i objavi LP, onaj crni vinilni, znaš. Tako da u tom procesu nekih komisija, nekih odluka, procjena,
su mnogi talenti ostali neotkriveni. Internet, znači YouTube, digitalizacija, kompjuteri, danas možeš u dnevnom boravku snimiti nešto. Ako imaš talenta, jednostavno je taj talent na neki način pokazati svijetu. S druge strane, opet ta jednostavnost da glazba dođe na medije je dovela i do zasićenja i pomanjkanja kritičnosti, pa imamo užasno puno glazbe koja zapravo ne zaslužuje uzimati vrijeme u eteru, jer je vrijeme, znaš, dan traje 24 sata i sad da li ćeš ga ispuniti s dobrom glazbom ili nekom mješavinom malo dobrog, malo osrednjeg, malo lošeg, to je na urednicima, ali je činjenica da puno loše glazbe isto tako je isklijalo samom činjenicom da je puno jednostavnije snimiti i objaviti nešto. Čudnija stvar koja sam dogodila na koncertu. Najčudnija na koncertu? Ili su bili neki ženski, ne znam što, kopalke, modrčki, ne znam kako se to zove na hrvatskom. Ne znam ni ja. Su bile neke čudne stvari što se dogodile na koncertima? Zapravo, mislim, bilo je puno čudnih stvari prije i poslije. Pa recite, ja se sjetim kad sam bio mlad, imao sam kasetu od mame, evo, bili su Parni valjak, ovdje su ljudi danas došli koji vas sluša već 40 godina, uskoro 40 godina, pa isto su neki studenti. Kako to da vi privlačite neke ljudi sve starosti, svi poje? I mlade i stare, to hoćeš reći, jel? Pa nemam pojma zapravo, za generaciju razumijem, znaš, ima jako puno ljudi koji jednostavno bend poznaju toliko dugo vremena. Prate ga, pa onda nekako je i logično da njih možeš očekivati na koncertima. A mlada publika se pojavljuje, pa pretpostavljam iz dva razloga. Nešto je što možda od doma pokupe, znači ako su roditelji slušali Valjak pa su imali prigode čuti pjesme, pa se i oni zakače. Ili ovo što se na radiju, naravno nas ima u eteru dosta i novi klinci se ulove. Ja mislim da je neka emocija prisutna, neka energija, da oni prepoznaju neke stavove koji su im bliski. Znaš, kad slušaš tekstove, kad slušaš zvuk nekog benda, možeš ga staviti, možeš ga negdje u neku kategoriju koja ti je bliska ili ti nije bliska po senzibilitetu ili estetici koju preferiraš. Tako da pretpostavljam da ti klinci jednostavno prepoznaju nešto dobro u nama. Evo, ako praznujete, ako vam je važan dan Republike, sretno, drago mi je bilo.